binati o minahal kong matalon. Okay. Katong ganahan mo palit og balutahan natay available diri karon November 21, 2022 nata sa 7-Eleven. Kung ganahan mo palit arilan ta sa 7-Eleven matalom dagay di atay balot nga super delicious. Okay, iko live dire sa 7-Eleven matalom. Okay guys, palit na mo guys sa balot ha. Balut. Okay. Iko Pipi live diri sa 7-Eleven Matalom. Dapat atbang sa Matalom Fire Station guys. So ding pobre guys no.